Shaib Yusuf. Precalpiri Hormangin, Kohramovibe e Romane Cibiacoro, Kergia I funda Bashisao avutne generație, Copenjaribe Edaya Kiricip, Savisi Dindo, Barvalipe Romane Cibiacoro, Tai e Culturacoro. Precalola Ficheribe, Amare Colegențar, Amala, Tai Vavera, Penjaraia Tai Siclovaia Olico, Tai Ocotor Taro Acava Iectaro Naibare Romanea Nava, Chi istoria bași romani literatura. Ođanipe, kao romale na darhi tari India si rezultati taro vignjale rodjaripa, pola si nekerde ki moderni lingvistika. Ofundavno principi, kai romani cip, si pașe cibiențar Kindia, si aracle codešoftoto shel bershipe, trujal so avgo indicatoria, baša kavasine aracle, panda codešoftoto shel bershipe. Numa, trujal so principia si shukar penjardo, očačutno genetikano darhi tari romani cip, ki relația indiake rekontextesa acola puterdo pucibe. I romani cip trujal so gândinela pe kainane direktno dar hutnitari nijek taro penjarde purane, jamaš karuni indiake recibia, si kavela lunge historikane tai fonetikane panlipa e neve indiake recibiențar ulavdeste odolataro centralna kotorasar Hindu, Urdu, Rajasthani tai avera. Interesno aspekti si kai tai trujal tar India i romani cip si mai haridui cibia kere pašutnipa sarodomari kova panda kerela pelafi koje kotor taro Jerusalim tai lomavren kova kerela sine pelafi ki Armenia. Ođene kola kerena sine lafi koa kala cibia a karena pe azia kere Roma trujal so na nesigurime kai hemodola Roma zamanențar anglal odova preperena sine ki jekaik etnikani grupa. Sa odola Giania va kerena jekajek endonomia, Rom, dom, lom. A kavalela darhi taro purano indiakoro lafi, doma, savo si penjardo konesave sa suitene grupe, turli piripancar, muzica tai sa strengoro piripa, ko turli regionia tari moderno India. A so moderno genetsko klasifikacija si mai harištarbare grupe romane dialektia. Odola si balkanska dialektia, vlaška, hungarijakere tai utarale dialektia. Bezehaske akala dialektia na ne butara kle tai hramome, trujal so isi butalavaria hem gramatike bași romane dialektia. O avgo gramatikano tai lexikano keribe bași but rumane dialektia sine kerdo taro sloveniakoro lingvisti Franz Miklošik. Sarsona kela sino vakti o romakola tradicionalno vakerena sine turli cibia, trujal piri cip, lelete heminempi cip, e cibiaia tari puf kode so jivdinena sine. Ona šalibe romane dialektia si penjardo car si exemplo o velško dialekti, si but factoria so andarena giacava. Je klendar si odova so romalena te integririmpe ko sa soitnipe tai te vakeren dominantno cip. Agar lela i romani cip te heminel pe averențar. Numa si panda romane kedina kola pande kerena uzi cip kem namukena teovel influența taro aver cibia. Odola si mahale tai tana kote so jivdinena sal de Roma. Kite šajte del pe janlipe bași romani cip sardaiaki ricipe romenge
Teshai kelpe tai telegarelpe neve generațienge, kerdosio datumi 5 ноември te ovel eromaneci biakoro dive. UNESCO penjargja kai romanicip valani te garavelpe, kai si važno ko tortaro romano džiani, tai važno bašo romengoro avutnipe. Trujala kava eromaneci biakoro čovipe, ko dživdipe atinela taro suporti, edukacija, tai koboro Roma kalegarenicip eneve generațienge saso kergeđiakana. Dive romaneci biakoro 5 ноември si šerutni komponenta bašo romano kulturakoro identiteti. Savo so preformirinela opaćajibe, taj tamarela purt maškaro diferentna kulture. Akava dive isile resarin, tetelu i kerel leskoro vitalipe, taj o progres.